Tirisano mmogo ya puso le ditheo tsa poraefete mo go lwantsheng leroborobo le la COVID-19 ke selo se se botlhokwa thata mo nakong e mo nageng. Se ke go ya ka batlhankedi bagolwane ba puso ba ba neng ba rwele ditlhako ba etetse meepo ya Sibanye Stillwater mo tikologong ya Rustenburg mo Bokone Bophirima. Maikaelelo a leeto le e ne le go lekola ditlabakelo tsa bone mabapi le meento ya COVID-19. And I'm saying to the mining sector, we are happy you have come on board. The work that we have done in terms of collaborating with us at Health, compiling the database to ensure that we've got reliable information, ensuring that you know who's going to vaccinate, putting together the vaccinators from your side in terms of capacity, ensuring that we can be able to work together and ensure that the interface between what we are doing and what we are doing as the mining communities can speak to our overall objective has become very critical, MEC, because we are able to reach these milestones because of the partnership. We have been vaccinating since the 25th of June with some emergency stock that we got. Year to date, we have vaccinated over 18,000 employees, and we didn't even get anyone with adverse effects on this vaccine. So our plan is to scale up from the 4 primary sites that we got licensed for to secondary sites. So secondary sites that are activated are about 4, but we can get to more than that. Go na le temogo ya gore bontsi jwa baagi ba sa le mo kabakanyong ha ba bangwe ba sa le mo lehihing gore tota moento wa COVID-19 o kaya eng. Vaccination doesn't mean you will not die. Okay, it is reducing the risk. It is reducing the risk of infection and infecting. Once they understood that, they all went for vaccination. And that message must come to the minds because there's a lot of anti-vaccination propaganda that must be clarified and corrected to the people, to put people at ease. Ke utlwa ke lebogile thata ka gore gompieno re tswa ko ditheong tse pedi se sengwe se ka fa tlase ga masepala wa Rustenburg e leng ko Blaskopo mme sa bobedi se ko maenong wa Marikana e leng mo Madibeng. Yaanong kana baagi ba rona ke bone ba diri ko mining ene ba diri ba ko mining ba kopana le committee ya rona so re lebogile thata ga lefapha la pholo le keteledipele ya mine di bone go botlhokwa gore gompieno go nna le setheo se sa gore badiri ba tle ba tlhebele mao mme re utlwa mo tsamayng gore morago ga gore badiri ba botlhe ba kreye le maole go tla go khupiwa gape le baagi ba ba leng gaufi le dikepo tseo gore le bana ba tla go tlhaba. Le ha sedika sa bojanala se kailwe le sentlhaga sa COVID-19 mo porofenseng, maemo a ga e se ka lebaka la meepo e mo sedikeng jaaka bontsi bo ka tswa bo akanya. And there may have a different view that says it's because of community and not necessarily mining. Clearly, the economic activities that happened here, it could be argued, are largely due to the mining economy. But I want to believe that wherever there are economic activities, job opportunities, people tend to flock there. It may not necessarily be mining, but it's because of a socio-economic situation that tends to have many people move there. Ka seemo se molaetsa go baagi ba metse e dikonogileng meepo e jaaka Vonderkop, Marikana le e mengwe ke gore ba tsibogele ka ponyo ya leitlho tshono e ya go itlhaganela go tla go enta mo ditlabakelong tsa meepo e hela ha badiri ba yone botlhe ba sena go entelwa COVID-19. Nna o reditse.